Kiama Kirugam. JKA Ihiko wima. Ihiko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Na tumesija. Leure. Lakini THUITA bands of marriage. Yes. Ikana kwa jino yokora olohorosho. Bands of marriage. Yes. Ori yokora Ihiko nisitanga lawo. No, no ginya. Yes. No ginya. Kuto sita bands of marriage. Yes. Dirichu agethugu sita gwatia. Kiria njui ni ati. The bands BANNS. Bands of marriage. Kiria njui ni ati ni itangatha gwa kanitha-ini. Ni muramenyiria. Uhiki. Ni turatangatha uhiki. Na riri ni rita ria keri. Utangatha gwa maita matatu. 3 times. Yes. Bare uhiki wikikite. Yes. Nigetha mundu wigikorwo na no thio afisi kana uke first warikia ututaririe gitumi kiria kingi tumogi andu aya mage gwikatia kunyitithania. And I understand after the 3 times becomes a very technical affair kurugamio hiyo. Witu mundu erago uthio afisi ya fatha mwene miceni. Yes. No githina gitumi giaku. Ndaru ritana githira. Gitumi kiena hakiri ningitie tere fatha. Gutera fatha mahinda. Now you were telling me as much sasa serikali inachukulia hiyo maneno. Riu horo ni ukinyete nenda-ini. Yes. Registrar of marriages. Yes. You know there's that office Ni kwa AG. They know office ya AG. Yes. Okay, the department ya registrar of marriages. Tiwo kire issue amunene ba certificate cia Ihiko. Yes. Riu ni decided gutwarana na mahinda. No horo riu akawingiria nenda-ini. Yes. Riu ni aragathika nenda-ini bisa maritwa na date cia andu aria maraintend kana aria makitumite notithi kuri wabici ya registrar of marriages. Yes. Magikiheana notithi ya kwenda gukorwo makihikania kiwatho. Yes. Riu ni aragathika rurenda-ini. Riu mundu hali ya e-citizen kane ku. Ni e-citizen. Yes. You know log into e-citizen. Ukione riu andu aria makipangite kana notifyite kuhikania. Yes. Kwa wabici ya registrar of marriages. Koguo riu turaputia do notice no igire e-citizen ugeitufaria ngoro te mundu waku. Yes. We guy. Na rekira ginya bisa. How? Ya muhiki na muhikania. Kitimasi. Na maritwa make mara meke bande-ini. Yes. Ni mara kiro ikio karirwo ku. I think matirekira venue. Marekira dates. Koguo na njira nguhi. Riu Ihiko riu ni research gutoria mundu asachaga mugunda. Kana ngari. Wena why details cia mundu. Urapata maritwa ma mundu. Yes. Uthie e-citizen. Wabe usashi. Weke due diligence kana mundu wikane. Kana muhiki wa nahika. Some Kenyans are not very amused online. They cannot. You see, some people would argue there's an infringement of privacy, which I think is so. Yes. Leu. No matriaki andika uhoro wa hiki. Asha. Ni muhiki. Ni muhiki. You see, riu ke watho ru no munyitithanirio na mundu umwe. Yes. Waya ngeru mako under that union. Wawe katika himaya ya ndoa hiyo ikikubaliano. Andu ti akenu. Ndurenda kuona thaisi ngithi hari uguo nyandike Washington gathuke mundu. Wakone andikithitio iki inikere. Agikwere records ni cia registrar of marriages. Yes. Ni fati ukurehera. Yes. Na kwire ni ni maikithanitio kiwatho na mundu witagwo na. Yes. Gwecia hau ni turabatara civic education. Tondu wata ukoko mukona mundu na ni ngari ya borithi. Mundu ni mareka due diligence. Ukamba ugacaci mundu. Yes. Ukamenya kana either ni ahikanite. Yes. Kana ni akiri rekodi. Yes. Kandike hau felonica.
Waigumo. Ya kwa searching. Ukamaka. Akwa search is ready. Loading. Resort. Yes. Kulehera bisa. Bisa. Okona meha una mukurinde. Okarigwa bado si. Well, I'm not sure. I don't think it works like that. I'm sure you will require some credentials to access. Of course. And I think at a fee. No, people can do that for you. Anything is possible. People have been conned here. Yes. Masi. No resorts. No resorts found. Obviously. Jacob. Loading. No resort. Yes. Simam. Ya kuira pending. Muthoni wa KIRUMBA. Kasaj. Ya kuria. Would you like to see previous history? No, I'm just hypothetically thinking. I don't think it was. No, adomo ni mara hokete kuma marimo marauga kuune kwanelirwo we bado nikimenda kuikania chini ya maji na ihenya. Yes, for many reasons. Na makanirithia kanitha kanini Gathaiya andu aiti. You can't hide. Even the beta access will have leads. Yes. I think kufatia kuya na kindu utoria taito heo photocopy. Oya keke. Sachi. Wakoro wina notification hiyo. Yes. The number or something. It what you do access buhari andu othe. Yes. Eto na mundu na kwa andu family cia iko very private. And for their own reasons. Yes. Riu akora tu wasachi hau. Wasachi hau chef Gathemba. Riu kurehera ginya kiko. It should be a difficult process. No, it should be. It should not be straightforward. Onore kiragirwo thimu. We. Atiriri. Wajirie mundu wakweta gwatia. Ni Boniface. Ndikende akimuna guku. Akimuna guku mutandao-ini. Ngai agikatia. Ati ndi arahikania. Ngai Boni. Yeni, etagwo tamarĩtwa make. Boniface Gacuru. Maniwe. Mena obisa yake ni au. Ena muikia oretwa Kamili. We no gawĩtagwo Mili. Ndigĩtagwo Susana. Mena Mili Wanjikũ. Ngai ye. Aingira Citizen. Na zoke ore okaro kanyu. Ona ake bugu wake ndira muna amena nyang'ori. Digo kwe wakaga. No, I don't think it is that straightforward. But they are genuine concerns. Ihiko na shidi getu kaide kiana geto the ngima. Yeah, hapana. Isacha gota gari. Hapana. Maudhi ugu mauga ginya ora gari ukoraga ukara previous owners. Yes. History. Gati haseo. Di haseo. That is a new development. But we'll engage further to menya how technical that is. But just so you know. Yes. Kuko hivo. Esalimiwa na Jose Arts. Ndagitheka. Arauga hii Citizen hiyo ma posti kapuri.
mahigore andu comment na kuraiki. No wewe. Ndio msalimie watu na mwaribie wengine. Yo acha. Hakuna option ya comment. Hakuna. Tumekataa. Oromwe wito. Ndio. Riggy. Bado wako majuu. Alio kuria America. Anto kona na atagathia ya imo. Imagine mmepeleka paka siasa America bwana. Yo ni siasa dito ya kuria North Rift. Yes. Mo FM. Akirio ku. Na ni acokeire riu goko. Nä ndonire ira agathika mbica nenda-inä. Ira nä ararä woko. Kuu nakuo woko rĩ. Kuona mũgathe witũ nĩ tuonia agĩkĩra bara. Kå rä a New York nä akäranagia bara magå rå. Tũkĩrĩ thutha tondũ nĩ hinya mũno kũrora nene President Samuel akĩranĩtie Tom Mboya. Hiyo nao ni ngumu. Ona tigara president ni ngumu sana. Ona Sakaja mwene muci wa Nairobi governor ni hinya muno. Umuone haria etote haria Milano. Tekanare riwe. No, wega tumenye twithutha kidogo. But I remember there were days togira iro Nairobi no. Wacemanagia na ateti nginya barabara-inĩ. Miaka ĩrĩkũ? You see, taru haria Thorn Tree stand is it? I used to walk. Orengo. Ona Tom Mboya taru ayuka ku assassinate ori. He had walked himself to a chemist. Yes. No na turari horo wa miaka ĩrĩkũ ĩyo. Nĩ gatene. Na hindi otiere maskado maingĩ. Ndodo mahetuka na ukama. Hey mheshimiwa, how are you? Fine, thank you. Siku hizi ni gumu kidogo. Ni gumu. Si kidogo. Gumu sana. Sana. Kwende mweje athia maguru gitari marigo ndora. Agathie macakaya kana eteirwo cai ku. Na agathi na gacoko more mundu nake ikara goku. Yes. Those are yesteryears. He would walk. Right now I do not see registrators who can do that. Akoro mekuo ni very few. And Rogogo. Mjini. Yes. Mjini sio rahisi. No na Rogogo. There's usually a silent battalion hovering about. Yes. That just wait to pounce on you if you try your nonsense. That the coincidence is very unfortunate. Most politicians have a goon wing. Yes. Nima ko na ndo okugadia. Yes. Ugithii uguo muhingane. Ni ukudiro nawe. No mugatheri gatheri kuria. Arahie na bara. Acemania na thungu. Guku nderega woko. Acemania na thungu. Akagaithio how you doing? You a Kenyan? Yes, I'm the chief villager. Villager? Yes, the chief villager. You have not heard about me. I'm the truthful man. That's what they call me. So are you run? Yes, but not for marathon. Given the chance, I ran for presidency. You run for presidency? So you run the marathon? You related to Faith Kipyegon? No. So that one is just a great lady of our country. I am a master politician and I'm the whistleblower. I am William Ruto's biggest nightmare. You have a nightmare? It's so interesting. So what exactly do you do in that country? I was deputy president for a while. Oh! Yes. Then what happened? There was some people there felt very insecure by my truthfulness. You see, honesty is not always a demand. So they decided
to oust me. I was kicked out. I was kicked out, and constitutionally by cartels. So, what are you here to do? Are you here to seek asylum? I am a free man. I'm a free man. Our country is a free nation, and the people, especially our people. Who exactly are you people? They're people from the villages. And the mountain. And the mountain roars. Oh, you live in the mountain. I think you are not understanding where I'm coming from. The incident that you see here is very popular in our country. What's her name? She is called Muthoni. Muthoni? Wa KIRUMBA. Wa KIRUMBA? So, what is she? She's looking all beautiful. What does she do? She is a radio presenter and a darling of the people. Which radio? She is a presenter at Kameme Kayukamo. Yeah, I think I know her. Yeah, I think I know her. You say Kameme? That's in South Africa, right? You should research your facts well. It is in Kenya. It's not South Africa. No, you mentioned the Africa, South Africa. Nako. Say, you're a descendant of Nelson Mandela? No, this is a Mau Mau descendant. What is Mau Mau? Mau Mau was a movement that gave us what we enjoy as independence. It's really amazing to see you guys here. So what you gonna be doing here, man? We are here to speak to our people, tell them the truth as it is, so that they are aware about what is happening in our country. You say you're a nightmare? I repeat it, I'm not missing my words. I am William Ruto's biggest nightmare. Oh, I get it, man. I get it. So you are Raila Odinga? No. I think this conversation is over. When you get your facts right, you can address me. I'm the chief of villager, very honest man. Raila Odinga is a collaborator. Get your facts right. Read upon your history. Study Kenyan politics. You will know who the honest man is. Chief villager. Westwood ye hoy. Manas yete nuigwa kwe mohiki meho maika wa mari. Ma invited guests only. Yes. By canned. Na mohiki maurogo matitiga gumo jega. Asa ne masoka kurehe bare tari jega. Yes. Gukoria family bara. Yes. Na rumena. Na kongorekia mwe. Even some who could not afford to go, yes, makona ha kuihocia kuga ni kwagwo magirwo na kunyararwo. Yes. No kona makiwa andu acio ni meikaririe. Yes. Leu sa furonire tondu mware kuikio ni mu Nigeria ri mu Nigeria cio ri yakwetwo na kindu gitwa dream wedding. Yes. Marakiwa hikio cio ri no gwikirwo kuria wetagwo na spy. Yes. Yeah. Ando me kuma kuria mutomo. Mutomo wa gatundu. Yes. Kana wa kitui. Wa gatundu. Ni kuri mutomo kitui. Sabroni and battalion magithio kuya na kurerwo mekuerwo gitu he chapter ici ciho ti matatu o ti PSV tie ni kiwara ici twara andu kuona migunda na thabu. I see them. Zitawatia
Rosa. Yes. Hey, weko istarehe. Na moro raini ni mamiri. Yes. Ile ko ginya na AC. Na AC. And for some reason it has very wonderful suspension. Ibodo igwa kurukuru within. Ya se odele kurukuru. Yes. Na ne ile kehonia muto. Ne kehonia muto. Na ne ile kedo geto leg room. Yes. Ne gari cia town service ri. Itiko ithondekeirwo thabari ndaihu. Ko mati consider leg room to ukigoga nderi. We mukinyu. We base. Kana Santon. Ukigoga nda we kehunguro. Kani we neki ngadio kehunguro murango. Watu aloilo gwa kailo. Ukiga ni gustire chigikuyu mwe koguro mwe gikuyu. Yes. Umara gitonya rose yara magiro mutomo. Saburo ne the battalion. No no jirarehe bara muno. Tondu itora de ugire saburo ni ri. Mathuro ari andu aria meiguite giciri. Nego tuamurania Mauga ithui a mucere wa mboco-ri tutiganĩte gũthiĩ ũhiki wa kĩmabũrũri tutikũaga mũitwo nĩ irio icio-i na mũtira twĩka kĩ wega hau hatirĩ kĩhoto. Yes. Na nĩ kwaga itĩo. Usabu na merati riri. Inyuĩ nĩ mona ngari ndĩkĩiganĩra andũ mũrenda ndĩmũkue na ng'ong'o Waigua na malaria. Sabula nĩ ũrathiĩ kuma wenderia Nigeria cio nĩ ũrathiĩ ũgatũrũrĩria rũrĩmĩ kuma wenderia ogaũ tondũ tũtirakwĩrĩte tũremetwo kwĩhĩrĩhĩra gĩtĩ. Thĩno na ti ũcio-i kũndũ kũrĩa tũrathiĩ gũikara-rĩ kũndũ kũu ndiona mũndũ ũngĩhota aya maranegena nĩ wakĩigua ona gũtwaga atakire mwanga tũrare kũu Naivasha ti Amerika no tũthi na tũcoke tũngĩkĩrara haha kayore kana Naivasha nĩ wakĩigua kũrĩa naguo kũrugĩirwo andũ atarĩ tũgoka tũrĩte kana buona rĩ tũkũmũthĩnia na irio gĩthiĩ na mũkĩendie mwari ũcio wanyu wa thahabu atimiario mega thĩna ũrokĩire rĩrĩ makinya kũu rĩ the hospitality and is top notch world class. Yes. Nĩ kũgega tondũ nginya marakuĩrwo bagi aina wa mũingĩ aroragia atĩrĩ mena atumia wenzake ndagũtakuĩra nginya ciondo hiyo wasa tunjibebe hapana no we have to take your ona kĩondo kĩu gĩtirĩ gĩakuo nĩ mũcuha nyamũ ĩrĩa ĩkĩragwo we henya mwĩrĩa mĩkaena go ovo ĩkĩragwo back suitcases kena magũrũ ga gũtindĩkwo ciondo iragĩkĩrwo mũcuha-inĩ na tũkuonia nĩwona kĩondo kĩhaica nginya lift nĩ gĩkũmaka na megũthiĩ Wednesday getha marare Thursday ũhiki wĩ wa Saturday mambe mefamiliarize na kĩ na ground macoke Sunday. Yes. That's a vacation. Rĩu Sabroni na mũrata Dauti rĩ he gacira maragĩire kwarĩka to hiki nĩ ũrathire wega o matikĩrĩa gũikara thĩ marakiuga maera mũndũ ũcio wao we will come out a little we look for what we no it's okay now what you take yao don't go anywhere now you stay now that one is not already here no you stay now Unakienda ndio maraulia atĩrĩrĩ you going to pay cash or you want it on the room Chone unaulizwa tuweke kwa room weka ukiweka kwa weka reke maji yegwitia yes reke nginya maingire
swimming pool na manyatha magaki rekemetie ciena murehi magitua kumari room 6 and suit B on the penthouse. You have some bills. Ati bill gani? There's some small matter of 58,000. The small matter. Ndauti anaoria. Shuri tuambia tuweke kwa ile pesa ililipwa room. Hatukumaanisha hivyo mzee, ilimaanisha uwekewe kuliko kushinda ukitishwa pesa, ulipe ukitoka. Accumulated 58,000. Biru mara kinyome yako. Na ni mara wale hekaruraruru. Okiria mori oleta. Nieta wewe. Umesema hiyo nguruwe ninge pesa ngapi? Leta. Hiyo makoro ya nguruwe mumeita nini? Mbeko ni leta. Weka pale. Weka hapo. Si umesema ni pale? Wewe weka. Uno kwa nyumba leo turale heirwo goro ndauti. Onge la twero tweke indo ciothe hau ri. Ndi turale heirwo goro. Ni ndi he goro. Ona reke turale. Yes. Leta ingine. Hiyo umesema inaitwa kavosia. Ate kavo? Kafasie. Leta. Ongeza pale. Weka pale kwa nyumba. Mareturira. Yes. 58 no ara makorire. No maretio 580 ri. Mo Nigeria ri. Mende geine makirorete kwa oragoci. Kurikio ikine ni guthonga. Thura thimu ni rakinyiteka. Huyo mtu tulifanyia harusi. Hakusema kitu kuhusu hii. Hapa na mzee tukibill kwa room hapa Enspai huwa sasa clear wakati unatoka unailipa ikiwa yote sasa. Umesema ni ngapi? 58,000. Unaweza kuwa na muda unajua kwa sababu tulikuwa wawili. Kila mtu yake. Ya huranio. Sababu rega kila murigo ne bitoke. Tule ithueri. Turacineire tule ithueri. Muiki uyu ureo hete mucibi na tukirathi twanari. Ije tu orati ndoke mweta kuongerera tunyamu aratategeria andu. Kirathi twana. They look very nice. No, they are always selected. Yes. They are very for that job. They are very appealing. Very voluptuous. Kwaje ni mwa hamwezi vyo gani mwa karamba itamana. Hao dhiro kiathi yako yachukua kamoja. Nena tucoira utateria. Na itata rimwe ria totiriuma giri taigire ku. Savro ni na umutomo wake ri. Wewe ndungata. Onya. Awe yuko ubuo msuri. Na ubuo. Yes, tatilia tena. Ile ya kwanza nilipia inaitwa ate jaga. No, jaga meister. Siongea hivyo tuko na mambimbi huku. Sasa hiyo hiyo njai ni ya. Tuseme yaga. Haya weka yaga. Toti theri ciro ka ngiri 37. Para mwetu kuja tena ndungata. Najua hii yote yako iko kwa rumu. Mareturira. Ona sababu ni RIGATHI. Tiani ni tiani atumia ito mahonokire maikira katurumeni. No more mucibito wakahiuka goguo. Wangara RIGATHI. Kongerera. No ndo na wahonokire ukira koherethi.
Ni marage kire thoko ya na ihenya. Kuri is 58. Ni marake inokire meririte. No, they are bankrupt. Wewe kio CRB. No, horo no rakijire mutomo. They are a laughing stock of the village to the village na meka. Ibe muti atogiriria tothie. Nyenye mohikima. Nyenye. Shipai. Raure. Muthuriti kogi ri. Kogi. Yeto disi masi kogi. DK. Yes. Andu maraciite. Meitura ria kwao. Yes. Metitwo ni umwe wao. Muruwe agikungwira kuhingura kwa biashara yake njeru. Na ndio riu andu aria makwanagira wega ri. Ni magukagira maundu make. Maundu maku. Mohotani. Yes. Maraumite kuria gwitagwo metumi. Yes. Maroka handu hetagwo riri. Ni wona wahituka utanahituka Bisiri. Yes. Bisiri Kajiado. Yes. Bisiri ni ndirahona. Yes. Omwe wao ri muruwe ni ahingwete kinywiro kia maguta handu ariku. Handu hau. Yes. Arakiwa mundu aikungwira kuhingura ri. Aikaiwa ngona ria kanithari. Riri. Agiti andu ana rugongo. Ni wega ni undu wa kirathimo na makenanire hamwe. Yes. This muri. Uyu kana andu a rugongo amatongoretie. Yes. Na rugongo ti andu othe makona mundu ngari yake ona guku Nairobi. Yes. Kuragi pangwo. Riu kukorora ngari mwiri mwega. To thabari otigwe umete ometumi. Kuma kundu kuu ndio kuituka Nairobi uthie Gitengera no hituke Kajiado ndio kuingira guo Kabi. Marae na marakinya. Gwatu akurika ri. Mwene okinywiro giki ri. Arakira ndisi mwatiriri. Andu aya ri. Wito tugi wakwa ri. Ngari iria mukie nacio ri to kinywira we kigia kwanta kia nyuri muihurerio mundu maguta jasa ngari yothe yumire rugongo jasa mafuta. Yes. Kana ni ya petrol kana ni ya diesel. Yes. Kirathi ya irangithitio gacuma hi ikaihurio di nyigirare cienta. Achane marawe iri tiaraga ino ni ngari yako cimaya ihura maguta ndikuira ngoro Niwa gikingi ngari iguthagwo ngiriani ne kongererwo matano ithiana ruiteki yarangithio gacuma ihurwo jaza. Yes. Makawe ona wa beru ni kwambata karima ni kurituhirwo Ni momuthi ni uhora munene. Ni maundu mariku maya. Riu thina urokire riri. Athuri ke weta odirango. Ni kareto hotel ya tene ya ikorore station wagon ya tene. Yes. Naite. Yes. Gatu agwekererwo ri. Ire kirwo ciringi 900. Kuratuika ni ihura. Yes. Itangire akarania nario o gatene. Itangire yo nere yaritaire. Riu a connected ha wikira maguta na kavoyo. Kebuti. Nyiwagira kabae. Riu akimwira ngoja ri. Arathi gucenjia 5 ithi kavoyo ni karia ke. Kangi. Ya gwaro wero cio matiruta. Ona kon me kuwe ne kavoyo uri. Matingia kira in the first place. Yes. He was not amused. Nara otodu petrol ni ari twara ikiro kia kima bururi matiekira indo cia plastic maguta mangari. It's unsafe. Yes. Arodio ni ore gatungi karia kagurago ga cuma. Gutwanako karia gekira maguta professional fuel jerrycan. Ino nyuagira gaka atiriri mwana ke wandie. Ile cianta ici ciothe cia mamburuka ndo ihuria maguta.
Oguchomora paibo kapo njekera gatongi. Na no guchomora ni ndicomoragĩra. No tiga kuoya horo wa Ngai no ndina mwaka wa 19 na nyuagĩra ha nyuagĩra hau rĩu ũnjĩtĩkĩria ngonyore Bible he mũtũngi ngona guo yakoro ya ũnyua ũnjiũrĩria o hau. Yes. Na githe mwene ndathanire ngari ciothe inyue maguta cihũre. Yes. Akĩũria atĩrĩrĩ oke mũthe ndũmĩna mĩtũngi igana ti mĩingĩ nĩna karĩ ragita aro mũndũ aiwa ihũria ti akue kĩ stoko eukai mwatuonio horo rĩu ndiragwe ndicimo ndukiarie na aruti a wĩra ya mũrũguo aria nao tondũ rĩrĩ magakĩhingĩrĩrio tana we wekĩrĩrwo 5,000 waweru wekĩrĩrwo 4,800 mũkomba thĩ ũrĩa wa waĩrĩ wekĩrwo 4,000 ngari ona kuma mĩgũre ndĩrĩ ona maguta ma mũthemba ũcio niĩ no niĩ nguma na 900 mwĩrĩ atĩrĩrĩ aenda nyihia tũtũngi nĩahe twĩrĩ tu horere tũtũngi twĩrĩ na nĩ tũkũnire kakue mwaka nditwara ngari ĩno mũno aro mzee hiyo sasa hiyo unajua unaweza kwenda kutuletea kesi ubebe mafuta gari ichomeke utuletee makesi tukeniomendirie maguta ati woya samwana wani we kile iratu ine ciakwo nawe wona niĩ no nĩ ndĩ wa magana aya ngĩ nĩ makiri niĩ ndĩ na nĩ mũkũrũ kũmakĩra we ndũkamakio nĩ harĩa marathi he ndagĩka 2 hingũra mbuti njenjie raini arute raini kaboyo-inĩ ĩingĩre mũtũngi nyingĩria gatungi waigua ndakwĩra hau ũkamenya ndĩrathonga mũtũngi ũrĩkũ ũyũ ũngĩ ĩno ĩhana piano nĩ ya matangi merĩ uranda iria nene VXL na kakandu gaka gakona Samindo ĩhana ũguo arero ona korone ngũmenya marathi kabu ndingĩagwĩkĩrĩra tondũ wĩra ũcio wagĩkwo tũtiĩkaga atĩa ndirutaga ningĩ nĩ unsafe gwĩka ũguo we are not allowed niĩ ndĩrakwĩra thiaga na ngari ĩno ũguo na nĩnjakagia njiri arakinya andũ marakara maingĩ harĩ kũragĩtuĩka kũhũrĩrwo rĩu mwene kĩganda arakũnyitĩka na thimũ rĩu kandirango ainũkĩte na gabaya gake arokire akĩongagĩrĩra na bara ndanaigua wega gakinya mũciĩ akauga atĩrĩrĩ iria ingĩkamĩka nĩ mũkũngamĩra ngari gũkũ ciekĩrwo maguta citoyaine namo akerwo atĩrĩrĩ we nawe ngari yaku ĩnyuagĩra kabũyũ nĩ kũnyiha nĩ kũrĩ waigua ngari iranyuĩra kabũyũ korwo nĩ itangi wathondekia ithe ndũngĩihũrĩrio na mwene nĩ akũheanĩte rũtha ngari ĩyo yaku watũkua tuma kũu tũrĩa rebi nĩ betu wenda rĩu gwĩkĩrwo rebi maita mana we tũgũkũne mũndũ 100 maya merĩ marĩa tũngĩekĩra maguta ũthiĩ ũkĩongagĩre ndirangwara irũkire ũguo na make 900 tondũ waigu ana ona weherie ngai ĩno haha thaa ici ĩra safety hazard ngĩaimenaguo mũno Waitia nĩ make kũruta ngari itangi ũthĩra nĩ rĩrĩ korwo nĩ areka rĩu auga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngugĩte njĩkĩre mũtũngi-inĩ kĩrĩa gĩtũmire ngoma njĩre njokie kabũyũ-inĩ kandiramenya nĩkĩo kĩĩ na mwanake ũcio ndangĩamenya no gwĩkĩra ngĩekĩra
na munyaka ni uhituka mundu awiroreire ai maundu ni kainie kandacha iwo kwe muthenya uri imagine kando ale angi marekirwo 5,000 4,000 that goes not happen. He can't be. You cannot. Super. Ni kama yako ilikuwa imejaa mzee bando. Ngoja hapo. Ni kuonyesha utaalamu ya siku hizi. Akasejania laini. Wewe unajua uta. You don't. Wewe utaenda hivyo hivyo. Yes. Ino kampuni na repute yake mabũrũri. Yes. Ni regulator ko ne FIFO.